bebre dano bejo e mo ya bendo so bebre dano bejo mo ma yin jai boni e tani ye benya osra yin mai no onya me di ne me bi yin tan yesu e we di ne me bi yin tan ye onya me di ne me bi yin tan yesu e we di ne me bi yin tan ye bini down we ba kan ye be bo boy home bini down we ba kan ye be bo boy home so be ba no ya me pese oya ne tese de odi ye training no ebia ene unya adaje kura nkoto nsore entimi mpele pele wonan no enti utietia no ase emu twetwe emu wowo oye training no anopai ehe na wo mamemo wache memo akwa ba SOMPA 106.5 FM Accra nenso ya esente so yenkwe ye nante se tie bia na mamfana madi akire sabre 106.1 FM na wutie tachiman no eye SOMPA kro no jumedie ne yato ne din se Ghana Today uapoye from Huankransa Bunu East 90.7 kwambo tajuma wura papa toast mo anopai se de wo si toast no media no so a enenam no adaje ne poso information centers ahodo nso ena wo mo biebie di atum adrawafo adinam nyina nyame wo nhira mo na wonkuta mo kwanso kosekose emfam nkudura asundwe mu na monsonson papa emu akatuapa no abusua mo nsabeka Ghana Today dwumadie no ena enkrata ahodo a abadwaso ensem hodo ewomu yebiebie ni nyina ni ediama atiefo asonwa na se wonam na wudi nkomo no na obi ka wohunu baabi efiriba na emuaya wode bema no na du baabi aya na tiefo eka woninse wobese ka kirefo no eka woninse tiefo de bibie ninimu nanso wotie na tie ni yi ewo SOMPA so a wobehunu ne ka na wohunu asenso ekire meka sei menu amomba na tenase adwa na akua wono ma ye krado ne na triple mai menso maye ensafo na ka ho de krado ne ensafo ene ya wo enya de yedi yaw na ensema ebehwe agu de nam wiase nyina pa no so a ebinumu kan wo mo chiachia ne pa no na abadwafo atenetirim ama mohunu sede etie enam saa yeso no wo mo aso yaso ne doso na yebekọ wonchen bra yegusu ade nsen ne bre wo no akwanya wo homaw se wonso bebo awuram na enkomo ayedi ewo pai so de efiri nkrata no mu aba de edi atwaguo na ebikura ka chia no enchiremu ahodo a ababa no na onso watasetase wo de nkakra abo ne boa oba wo simaba akọ ani tete miens aduasa 1 minute 30 seconds enti eno na time da so wura no wo de time atoso enti nya duru ho a ebre na so no wafirim wo de yenchia na asem no wan nika anka na ebewie ne enka kamensem bia enka yemfa nka asem ewo pai so wo ban so aya ma akasa no
ehonte esanse ensem ebefiri wonum aba no se etimi hye obi nkunan etimi eboa hye obi den ema wopem ekonanim na wokofa enkunim abotira aye kwa akosene ne yebo abodin a wonso efata na aka ho bi na emom se ubu na bam na wa amana ntimi anko na eseye nso a ye ka wonso wonsa ewom bi enti anopa yenka nkwa akiri no ye som papa eso nyame ani na ebo man no abusuafo mmakwa aba ya nua yeja na mabobo ano boko de adom morning bia ni ho na nso nyame hu ye mobo do kropo ase piao enenso ensem no wom mehwe menemo se ya daily graphic democrat firi se wo man ye je ye ho firi kwasi kokko nsem krata ide entu mu da de bia eba na enede a wo de aba no ono se a truth and accuracy every day nti de bia no kre no de beba broni wom bibini wom na de asem na e kan ne ye de ba monim de ne kura mo. Okay, daily guide wa hanu see. Cartoon no buy. And a daily democrat. Oh, okay. The Ghanaian Times, the Democrats are also about the most authoritative newspaper. And now for Daily Post so edene de aba anopede wa post ni nyina no ye bebie mu ede ama yetiefo adofo na fen so the Chronicle the bresosem the Democrats no anopenso no so abadwama so the quotation nso by pepe edene a ono de wonkonya ne ho nti edene a ne 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Okay. Kolonto fo me etosum yinu eti du baako ne sensa so edu 9 no ye bekan ho. Enu na ode yakwa apam foforo no enam so foforo no mu ano. Ya da so gine mu. Onyem firi ho. E kire na obeti ase ho. Wonderful. Ene monka jangum na CCA PA Agro Farms won kransa ye life ho firi wo mo ba asem kudura adwuma mu ho. Eric Boachi KV ne dom. Eno achi sompadro mankese DJ can stay be the atom nkransa tifi one more fire and life adara for no so de nampa media no so rich BITMISE Tony what the ato so SOMPA 106.5 FM Accra ho utimi de birthday fa ho saa na wadwen kire no so obetimi de afa ho abra utimi anya akwanya so kra sa abo ewure mu na eno so ye bekenkan de amaw ntebusua monka jangum ne yenko right yamfa daily guide obokrata no enhyase emfa emachifo na okokrata fa etoso miensa wodi abase scholarship secretariat ho womo scandal ye beto dwei se enra yebo amane we kase yebo no eso se na kane chief executive officer of the National Entrepreneurship and Innovation Program eyowura kofiofosu enkansa wakodi mu ewo NI before atenaye na nhwehwemu a ekoso no nyina efa allegations bi a wo ye efa scholarship a yedisika eto ehu asem na yechem so panyin kra na ho mfa no womde ne koto kase ne ho hyeda emfa no ne adade a nanso enu a na lawyer fo timi agina mu ama legal team no lawyer na neje bafo awua eye menhia South Mrashibedwani wo no kra ena na edi team no anim wo matimi ahwa prebail ede ama owura no nti ye kasa idie opanyin no eyade se wo mo agranti ne bill se wonkofie na ebreya esemu no wombe sign atonsa afre no na said ye nkomo no ebitifa so officially dey ya charge no sisi officially no wo ma charge no enti nasem eda court enti ehu amane no pay daily guide afabi edi aba na Courts Control Commission eye na kokofo womo edi atu edwase womo ensa aka shipment bi a eye kokeyi ebie ene enya asem kumawu ewo kotoka wiem hyenjina bia ne yese eye businessman bia na eniema hodo ya womo ehunu ye ne yesi gari gari ya ye gari ya eni ye chese ya bom tokro ne yedi cocaine no asem enye asem ketwa kra Deputy Director General ye odanna koka no lawyer Chumberema wono enene nsamtwofo di nkomo a wode sansemi atudwa ne yesi ona no enti uhu se omode afra te se omode milk powder afra gari ni yesi owura no oni food packaging company bi na ode ne company no
ena omo hu ye nhwehwe mu hu se ne company ni din mu ene me kokra ne ma ba o me yesei na wo de fa nu bone no e ba Ghana ha enti ehu asem enso eda ha no ma yesesesi an wokwa kodi bambofo akache ya wo mu eye nhwehwe mu ewo saa ensem no ehu enti eno so hu asem wo ha na akosu aka atu an wo de ba ye no wo se Accra Hansonic Junction 2026 Deep Lake, where are our engineers? Obusa. Enti Hansonic de yesana na che enye Hansonic ya yenimi ya na. Ene enua. Ene yesana Dansuman area ho be bi ana. Sen wo sika no. Accra Hansonic Junction 2026. Okay. Deep Lake na we no ase ensuo bi na dafa okay ena car bi nso si enchen se car na si nsuo ni so se den yo na hwe car no inside no asentroe no I want to believe say ye de mi hu no where are our engineers so de say kwan no wo ye kwan no nti omo wo hen na nsuo na atai saa efa ho no Gates na wo mo ye no ye nkuma bi wati ase enti akosua ebisa ehu asem ene wo daily guide engineer nso assembly bi ebi wo ho assembly bi ebi wo menye na papa yi kan just kromu anka say enye serious o na ranking member ya oda omeimra sebedwem finance committee no Dr. Mohammed Amin Adam wodi ato aban no animu se a year 24-hour economy policy ya wo mse wo mu di be yesi SMEs for di wom a small medium enterprises no enyuma hodo nkuma ne adantamu fo no wo mo so echefa wom na wo se wo besre se nke be ya yemma wo mo kita wo mo nsa no adwuma entrepreneurs no yemma wo mo training special training ye no ebi aban na be fa ho ka said ye beye betimi aboa program na wo mode ba no sanse wo hwa nipa dodo no a ene wo moye wo madwuma wo mo ideas bebre wonim di a wo betimi e de amasika ba o mani mu be to da fa mekọ no na akwakoye den enti se aban timi esimu a anke betimi aboa ma wo mudwumadie no so atimi akonkan entrepreneur no se de ya bodoko no ana se ye no no obia wo ye na dwuma bi business na thrive bia wutimi say dwuma we de ye dwuma e wo future e wo daachi won si ana say entrepreneur na ya amanfo de me hu se brofo na ya amanfo de brusuo se CEO no so na e bia ya amanfo de brusuo obinya ne container manchua bi no wo hyehye ne lace kakra na wonya ne wigs be mienu bi simu a Ono so aye ne di. Ajumura, we see you. Wonya ne wigs be mi ensa bi. So benches. Wonya ne wig be mi ensa bi esimu a na te se entrepreneur do entrepreneurisa. No bi no. Na ya CEO say the CEO so for do so Ghana. How dey G-Tech nko? Dey bi. Okay. Tio, wo dey ba ben chira brofuru mi say ka so obi ye entrepreneur. Enu bi bisa se dey na ono a. Or say we basic a translation e dictionary. The obi abeti ase. Or say a person who sets up a business or businesses. Oh, okay. Taking on financial risk in the hope of profit. Tidie wono ebi adwuma. Ho ka nyina no. Wo bibanyam emfiri mu ma enso wo bo ho ka se da ache bi mfa so obetimi efiri mu aba. Wona ye entrepreneur. Wo de ono a ne botom sika ebi adwuma. Ehwese daachi bi efa so free so aba. Oh, okay. Exactly. Nti ono na eye ena CEO so ye Chief Executive Officer. The highest ranking person in a company or other institution, ultimately responsible for taking managerial decisions. Oh, okay. Enti no
managerial decision na say ye will be a friend of management. And a management so no a recognized institution and as a company me patch or company enye container offices as an answer we are abusing CEO Dibreno. Okay. Yeah, abusing you too much. Oh yeah. Yeah, abusing no. Chop box cry see you. But we not see you no offices one ase. Our manage will be wonderful. One management was send directives. Yes, our management near accountable to one. What am I saying? Executive officer. And this we ABA we be a saloon now we apprentices. And as I wo pomade yeah. Now we apprentices we musua adwuma wo wase a me pa cho onye CEO. We trainer. Fine, ubetimi aye business owner. Yeah. Of course, eye wa adwuma. But as an ansem CEO I say ya tewo post ni so too much. The wade pam no mu ana utire your moyere hyehyɛ no mu. Wo manager. Oh yeah. Oh director. Who finance officer. Voila. Who HR. Okay. Yeah, obi who person wo fa obi. E wa adwuma mo e processes a wo go through. Some crofoni nyina ye accountable to you. Oh board. At the end of the month no wo ye meetings quarterly. Just say the structure of a well managed company. Yeah, structure. Onfa osika tro ni agro. What's he say? And no one be afraid of CEO. Okay. Yes, Remo. Okay. Why? Yes, Remo. Na asana say mo. You need yado so too. And they say it was a G-Tech for Kohonsu. There be patro we ka G-Tech for adwuma. Nka wo adwuma ho. Enti ne wonti ase a SOMPA so ya mo wate ne ma bi ase. Enti fatu kotodwemu. Yenko daily guide katafa tosu ensia na flag bearer Emma NPP Abnyuku no Dr. Mahmoud Baumia I work to win power for NPP. Enti wose wo be di obetimi bi adwuma ne ye de ahye na sa wose won na wu wona adwuma bi esese wo ye anamo bi esese wo tu no wo be hwe atu se de be ya nyame ya doma 2028 no NPP Abnyuku no so wo betimi ewi ni power na wo ma be ye Ghana yi ehu asem so e wa ha. Government approves measures to pay cocoa farmers na Yura Felix Kwachi ofosu ye aban kasamafo no ena nimfo nyini eda hanum sei wo kiremu se aban approve emergency measures bia wo modi begu akwam se de be ya kokobodofo wo betimi aye nhyehyɛ na akuafo aye de wo mo eka no yetimi atua ede ama wo mo na yesi lawyer bi 28-year-old lawyer oyo bawo nanka 28 years we are lawyer. Edie na ye ni wonyam sensei. Yeah. Achievement be na enti sei. Wo bo ho modern na wo lawyer no a wo die no. Fraud na de be ye. Be fraud ya manfo. Yesi lawyer ye friend no Magdalene Aba Ampofu. Ye ka sei wo gina mra nanim wo circuit court won kran ha. Allegedly yesi wadi fraud US based Ghanaian nurse bia wo yesi wo beto dan efiama no Ghana na we no ye kire mu ese 100,000 Ghana cedis bill ena no edi copy mu court ye de ama no echi gina ye fuo mienu 100,000 Ghana cedis afenso ya direct ne se wo be report e wo prosifo akache once every 2 weeks. Enti na watwe mienu bie mu na ode ne ho bekwa akokere baako ye ka se wo matu asam ne de ahye match ne de toso edunkron March 19 2026 en won be sign afre asam no ebiem. Assistant Superintendent of Police Seth Frimpong wono na ebo amane wo se complainant ne ye friend Docas Kumsin Ayite wo ye nurse ni Ghana ni a wote US. Okay. Na o contact lawyer Ampofu Magdalene 2020 ni mu se wo mwa no na onto 4-bedroom house bi e wo Ghana ha sei se o agent ana wo emra kwan so ne lawyer no se ne se u utofia okay. Papers ni ade nkratasem ne wo pese wonya
right standing with Emra afa echi obekwa kwato efie bi no obi aba say efie no ye media na papers ni enti wo contact the services of a lawyer. Okay. Said ye be ya bibia betimi akonkan. Na wo kire mu say wo mu ko secure property no e wo Cape Coast at $75,000. Subsequently wo mu request payment and wo ye say na ade ni nyina dwirim Pascal dwirim kura enti ye ka say lawyer no wo gina emranim lawyer ye de na lawyer wo gina emranim nyese okodi am obi ye kodi na sem for defrauding somebody enti ehun asem e wa ha sei me the way sorry so e wo daily guide emu na kratafa eto so nwotwe eja wo kai Moisha Budon yeah say o evangelist ana wasanko sisi ane die no kwasem ni say Moisha case no ye hu ba bi enenam God please heal me Moisha Budon was sere nyankopo so wonsa ne yare emfoni na e baaye no ekire no da so ho ana se ajo emfoni ni die no we ho we wutum say in pictures ni bi na wo mo ede ato ho. Socialite and actress Moisha Budon has been captured in a latest video pleading with God to heal her. In the first public appearance in months no was wa mama for a hopa. Mimi video me nyanya bi hwe. Adwo na nanim aye serie na nyame asane yade awie na aka ne nsa se benkum no so se ni fa no ba ko ase na still awamo ano o se stroke na ye no e ka na to se na nanim aye serie no wabo ni duku kama e na wa hye na tade ni top and down bi na aja what no kasa esre de ba quite of urgent sem na no wo kanem se no na omo ede aba ha se no but na nanim aye serie yes in the first appearance since auto form no nti na nanim aye serie nanim hye nkran na akasa se ne nsabako na still no ase emunya entene ye na wa mo ne nsabako wo se nyame ya adomu a 10th March ne birthday Moisha enti wo se ne mpa boye ba akope se ebedru ne birthday no na watimi asori agina ho na hoodin no asan ababiem ne 36th birthday enti 10th March na Moisha nya 36 years enti ne mpa bo a wode abeto emontene ya wo se Ghana fo nyina wo ko nkotodwe animu a wa kai no bi ewo ehonom enti wo mo ewo no ho hwe no nso hwe se enura ye de ye no nnuane a epe ye ma no nie no na de empe nso no omoma ontwe no ho mfiri ho right enti anope daily guide ensem bi a wode bae eno Mame for the Guinea Times, the Obokrata no ento also the most authoritative newspaper. Na wosha krata fa etoso dumiensa na osi GTAC will cautions hospitality operators against unlawful service charges. Krata fa etoso dumiensa no and it's a Ghana Tourism Authority. Penny kwanche for ya wono na etua ano yewra ekwa Samson na wo organize enhyiamudie bi ma wono ma ahogibia hodo ye ka hospitality service na APAM hotels, guest house, food vendors, restaurants ahodo omo ase in case obi kwa ye hobwo ewo obi kromu a wo mu behwe no anase bi obi free baby eba ehwo no mbetimi ahwe ne kamama watimi afili at home no sankofo kro no ne wo mo no anu anuane no na woni wo mkoye nhye no ochese to da bi a etwamne bo bi a ya na ebinom ede wonom bo ejeje customers no eya na anu odinti no wode kokobo akọ ede ama wonom a the Ghanaian Times the Obokrata no pay wode ho amane bo eba na wo hwe kratafa ye toso dumiensa hona or say restore Ghana's economic credibility. President Tax Advisory Groups. So they say yati page. Page in patrol enya kratafa. Yeah, I a page. Page 1, page 2. Me patrol. We say ni a presidential advisory group on the economy. And rather enipa dumienu medwekuo ena mampanyi John Dramani Mahama apa won to masa wo meboa se be ya obetu ne fo
ede afa sikasɛm ho ntotoyɛ ɛwɔ mɛn ho na no wahye wɔn sɛ wɔn mɛboa sɛ bɛyɛ Ghana yɛ ne monyam ɛwɔ sikasɛm ntotoyɛ ho no ya enei ayira ɛde afiri yɛ mu no ɛbɛsan abɛbiem ɛho nsɛm ɛna ɛyɛ Ghanaian Times ɔbɔkrata na no pɛi wɔde ɛtu dwa na wohwɛ kratafa ya ɛtɔso du baako no a nsɛm da ha sɛ no wɔse CSM kills 2 in Upper West region na kyerɛ sɛ kratafa ɛtɔso du baako no no so wɔ ha sɛ no 15 cases and 2 deaths of cerebrospinal meningitis CSM na sɛ wɔkyerɛ sɛ wohwɛ atifi atɔyɛ mantam ni mu a Upper West region ho no na sɛ panyi kwankyerɛfo ya wɔ no ɛhwɛ apɔmuden so Dr. Joseph na wono so Dr. Joseph odi aba abonte kyerɛ sɛ saa yade na kom nipa mienu ama afoforo edu enum enso yade a ebi aye wonom a wonom eda ho empotam wo sesiente no wo kyerɛ sɛ aba ekum enu nti no nhwe ya wuye ya na meti ya me ya meti dwa me ebe wo se meti fa soro ben na ase bibia so me kasa me kon achi na wo ho ya hyehye temperature no koso mpacho ho senchene de na dɔso mpatse ne wo bibi wo nipadua no senchene de bia na enye sa na nipadua ne eti ampacho 21st clinic ka asem bi wo se wuti wo nipadua se a wo beti ayale sase nti wo sense mu bia ba wo nipadua ne mu a enye wan kasa self medicator na wan kasa na me kwadra so no makoto we se ye nyina ye di homfo ye nhwe nye nsesaye e wo se so ne ban ne munya sa koma doctor hu ya de kon enhu ya de kransa ye se me ho ye ahia na mentimi ni di asema nu mu ato ayesa me minimu ye me yi bi nti no se eye malaria na yakoto eduro na ya nkase ya treat ebia na ya de foforo ye dodo no be hu se nkoduro akire na ye hu se ya de poti se no na ebia na ma ka akire nti no enhu amane bo kratafa to sudu baako e wo the Ghanaian Times e wo krata mo ene anopei na ahwe kratafa ye to sudu mienu na come invest in Ghana. Lance Minister was industry captains nes yera Emmanuel Amakofibua so afọ ya wo hwe yensa se animu adodode so brekro na wo yem no hyebedwani e de ma adehia ya wonom e wo elembele na dwumedie bi efa eye fomagodie tuo ho enhia mudie ekoso e wo South Africa e ho na panyi pɛyi ekogina ho e de tro wonom a wo ka bi ewom sika wo wonsem obo ade ache won no enema ne ahode se womra no wonfo sika no e mehye Ghana yenwumemu na emfa so pay wade wonom so wonsa ebetimi aka bi pai no ho nsem no so no e yade a eda ahase nom na apama me kwa hase no hwe kratafa to so du ba ko na was strong policies private sector investment needed to boost agriculture productivity. Where a CSIR CRI director and a worker same way say where penny kwantre for ya no at the Crop Research Institute of the Council of Scientific and Industrial Research and what they and some to Jayera Professor Maxwell Dako Asante and a watcher said and she say more ding enhye one and to pa ejina so ya aban ne mpanyimfo de betodwa na afen so no ankrankran nwumekuo private sector no ye hye mukutupa ye pia wonom e wo sika ne akade akwan so no wose ya no ene betimi aboa ama eye kuayo ho ensem no etimi apagya no mapan apam so wo hwa yewura aban kontabufo panyi enu ada wode tudwa kire se wo hwe ekombra na ye epese asi ano by 2030 na adwoa krampo kan wasem endrada wo hwa sade ne amasi kono wanhwe ya na yentimi endru ho ye goes no wanhwe na yentimi se wiase nyina behwe na by 2030 kom se obi eti wo se menye aduane ani the whole day enne besi na Ghana obi te ho wo modi nkontabo ni ba na bi wo mse ebi wo ho the whole day no onidi ebi kura na wotwe adenti na wase banisa na ho niema na matwmatwa ne doso enu ada yebobo obi so yese ya kwan ya fasting ya kwan ya enya no eno eka ho bi a play part because obekọ fa ho yedai ayom so sumra go so mpota mo poma krom enkranza ne ade yese aduane na ebu wo hoi bayire ne eburabu binsi ebu ewo eyi friends amentifido enkate na ebu yi na ekwan ya ba bia wo mu dosa enobaye no wo mo de no baye ne be fa so kai be kwa akọfa aba na no akọ akọye boachi bidin
It is empanyinfo anhwe no de wani hwe se na kua yonko a ene ye hwe ye nua enobaye ya ka se nua ye de bedua wie na ka se but ekrobufo no so and again say unemployment rate ya eno no ewo my Ghana ma se no dodo no so no is also part sempanyinfo nhwe na yanka se communities ahodo rural areas no wono mo mie bi adwuma ni enya se bia aban ye friends cities ahodo na chese obi asori am bank nan obi asori am bank apam no am no nenam ye pon nwumre news aye koma me na no owo junction so dia asem na no oka se obese obi maame eti baby o se ne ba won kran o se we ne maame ti akurase a o se won kran ne ba won kran o bobra wi ni ade na wo na bia mo so ne no bone ton no ni nyina aka ho unemployment rate no eti sempanyinfo anhwe na obi aba me bepa adwuma ye obeba no kokoda station gang bi beba abefa no di we se koma obi no ama no 50 cedis obeje no ode akọ afa no ayafa no ohun sese ye drugs ho yin na sika wo mu afa no no so ko join no no ho agim eti se ne pi wo ho ase pese ye si ano de a it's hard time sempanyinfo behwe enwuma ho hia bie factories ni mo na enkwada na se omo mu si so no so no binye okay ense adwuma no bonsam bo ne pa na bia wo se wo de aya me wo de wo te aba mu so beba fie na wo kwate na wo fie na Roberts ne to wo ho a de wo no akogro ase na medwodwuma bodwesem enti mpanyinfo ne hwe no munye bi mu nte no omo se ye hwe na yentimi emoa emakua yo ho nsem no private sector ne ye hye mu kutupa na yentimi ema policies eba no so no ano entimi enye den na bibia so entimi enkoye na sania mpanyinfo ede atodwa e wa hasedum no ma memfa we say enhwe se betimi eto apo wo mu ana o se please launches investigations into robbery death of police officer at Zibila Wenaba na chese Zibila Potem won so no robbery bi ekoso ema endam so nti no police officer bi etina nanom won siedo ama afoforo bi nso so epre ne ade ne no na police fo chese wonom ede hwehwemu ahyehye so a wo mo ehwe se be ya bibia so betimi akoye na tentene ne ho nsem so no etimi afa ede ama obi a wo hwere ne nkwa no na busuafo animpo no ankasa emu na ya friend say under 24 ya ma ball bofo no wo mo ba be South Africa wake up no said de ho ensem city no omo se ewase omo etimi remu binti no enei mpanyinfo apagya emaba wa makomakomako aduo no na wo mo so de wo mo ekwa ese be ya bibia so ebetimi akoye de amayapam ye hwe nkwaye nim mo ye kwaye nim no Rotary International penia wono enetua no se president Francisco Arezzo wo Ghana na wobeduru Ghana se de yesi hia no no na ne maye nso no nkaidum pa we wo kratafa to so du ensia ewo daily graphic de obokrata anum anope ye boso de amaw na sade so afa ohwe ensa se agudie ne emu bobra hodo obo ade de adom yemu yewura makofibo a wo kan wo Cape Town conference na se wo mu a enimu de ewo fom agudie tuo famra kwanso ensa sensu ene emu ajapade ewo ho no wo mo emeboa no eno nso wetwa ede aba na no no my din dabafo ne yeso wo mo de ya ade pa baby on beko bia yenya wo ho asam nka wo matimamufo no nso kura ho to wo mo man nso kura san nya adwuma yo ewo adwuma num na ewie nso a wo mo nsa ase no de ese wo mo de yo wo mo timi de yo nti safo no eba ye mpotemu beboa wo fo magudie tu a de ese yenya ebenya ensa ase nso ye besanya na ye de so emfaso na parliament approve 9.27 billion Ghana cedis ni nyina se wode boa National Health Insurance Authority na fe mama case no omotime de boost to health care wode yewura kwamnament aka no wode nemfoni aba beto akire na ensem no nso ewo ho na kratafa to so dumiensa eno wo se NACOC to start licensing cannabis cultivation for medicinal purposes eno na eba ne sa no wo mo ayo ba kunu bi ne sei wo mo se wo mbe license na sa mra da ho wo mo se we no nyam de ni bia enya de e kan wo etimi ma abodam ni bia we de wo mo de ye aduro ena de wo mo de ye aduro no so kura e wa ho de ne e wo mu a wo no mo hwehwe ena e wo abakon so a wo mpese wo mo dua ye ho adwuma
ɛna afei deɛ wɔbɛnya akwanya wagye ɛho lances nso no ɛwɔ mmara wɔbɛfam ya ɛni nyinaa no wodi ho bem ansana mmara na ma mu kwan ɛno yɛ daily graphic de ɔbɔkrata deɛ ɛso no bi ɛno no ɛna wɔde aba bɛto ɛkyɛ sɛ University of Ghana wɔn tu hyirangu nipa so koraa sɛ wɔn nkɔ mmɔnten so nimdi a wɔn afa no wɔn fa nkɔnkɔ yɛ adwuma ɛnyɛ ne nipa mpem dunum na ɛno nso wɔtwa ho mfoni ɛde abɛto ha anɔpɛ yi yɛbɔ so ɛde ama yɛtiefo a wɔn mu tie afidi kɛsie adehye a wɔn yɛ ensase wuranom a wɔn wɔ wa sokpa yiri wɔn nso na wɔn ani abiri sɛ wɔn atete sɛ 24-hour economy market wɔn yɛ de bi ba wɔn potem hɔ na wɔn hɔ ne yɛ de ba ntɛba ne saa adan bi no ma ɛwɔ hɔ no wɔn ate aseɛ na anɔpɛ yi daily graphic de ɔbɔkrata wɔtwa yɛ a wɔde aba na sɛ wura daily graphic de ɔbɔkrata nom na deɛ wokɔ mfimfini afa hɔ baabi a ɛno ɛna wɔde aba bɛtum saa na wɔde Professor Jenna na opoku agyeman wɔde ne mfoni aba bɛto kratafo ɛtɔ so du nso wasan de Yewura Johnson ɛsɛ du nkatia General Chairman wɔde ne mfoni ato obi Yewura Haruna Edrusu soafo hwɛ ngoma su aso ne mfoni ni asoafo nyinaa pɛ ne Yewura Julius Debra wɔno nso ne die ni ɛna deɛ wɔfɔ so pa wɔ ma esi kase mu Dr. Kasela to ba forcing agya forcing so mfoni da na asema wo busa ne say after Bawumia who best fits Mohammed's third term in NDC eno said the wo si bisa question no after Bawumia who best fits Mohammed's third term in NDC ena right bisa no wode say nipa mako enumi mfuni aba say hwan ene fata say mampani ewie ni de ya nanso wode adaji Bawumia de ebehye ho anopai enu ye daily graphic de obokrata de so no bia wode aba eno no koko akuafo eni so wo muso eni hyehyɛ aban aye ne emu nsɛm no anopai daily graphic wono nso amfansi na wode Dr. Anani Agye executive director Edema Buzia Institute ena wode ne mfoni aba beto a ena wo say act now mempani sesia ye ni sesia na koko akuafo bodin enu ye daily graphic de obokrata de so no bi no majo afa bi ka me ho na fe ye mo ya honkonko fa okay daily democrats enso eba emisensem no dodo na wedi kan aboboso NPP wrote at Cocoa Board na we ye di kan ye chemu se saa nieme ye ekokosu nyina no ya de sa aban dada no so wo monsa ewo mu ebi enti ehu asem wo ha hope for cocoa farmers as government outlines reforms today say dem di kan echemu ewo daily guide mu no aban se wo mo de emergency response nhihye bi eba said ye be ya koko akuafo no yebetimi ahye na yetua womo eka Mahama inaugurates presidential advisory group to drive recovery and long-term growth inti enu asa advisory group na ye kan ho asem no so mampanyi womo ekopa eho entoma womo ehama ne metimi akoso etifie poe mantemu prosifo womo ahyenhwehwemu ase de afa kronobo bi ya ekoso ewo zebila ene wedinaba kwan no eso ni nyina no ewo Boko division honum na ye kiremu se police officer bi na wo duty nam so kra ma opanyin no atona no mo ewo ensiedo enti wo mu ye nhwehwemu sare husemi esi na no kwasiada ewo empotem honum nti investigations no ekoso dendenden owura Christian Tete Yohonu eye IGP wono ena nemfonyini eda hanum se ya wo bo eho amaniye Commonwealth Council holds talk with MIDA on agric investment opportunities in say they say abana kiremu ese kuayo no eno oman enkanko fapem kese pa enti enya de ese won betena se ato na gigye mu kranti enkomodie de dodo no ekoso nti ye kuade no na efom agudie nso side ho mine ho nso na amakofi bu anom ono abo na lands ministry for so wo mo pay investors ede aba dwumedie bi ekoso ye enu so sei no nso wokokasa ewo ase a wode sansem no atudwa okọ daily democrat katafa to so ensia yade se ensem no so wafa bi ede aba
Apama memfa the chronicle the Bokrata into upon wo share kratafa ye toso miensa no am police for edijuma so bi na yewra IGP tete yohonu eno ne chronicle the Bokrata ntwetwe nkomo ni nyina ne se abrantie bi emfonyi da hasenum no che se abrantie no na ade a woye ne se oba won chen ya na ose o mepa adwuma mesiesie wo fie de ama as house help na ose o no nya be ye close say pa na so onya kwan no be bata wo ho a se wa ya amroba na wato nkra frɛ ne gang na ese wo ma bawo so o hyeda behwe wuntwum sa pepepe no abetena kakra na ese wo no wabo abusuabo ano no na wo kyerɛ sɛ mame bi a wonya mfinhia no aduoso enso 77-year-old woman ye frɛ no madam Christiana Frempong and a watcher said December 4th last year no abranti on na ye adwuma na onka bi nhemu anadwo ho ebe ho ansam Robert ato ahye ne so wo ne den na ne dan ya wo dem on bai o ma kyekere ne nan abom o ma kyekere ne nsa ena o mo de rubber bag bi esa kata nanim o mo wie na ne Toyota pickup esi ho ena pabam yes ni ban ho so no mo ai na okobo police fo amane na omo kyese na nsen ya da na bodwe asempotem ho wo mu kohwe ya kai ya na registration number eye GW 9834-25 no ene iPhone 16 Pro 16 Pro Max ni ne ene ma bi omo sesa ye no omo kohwe ya kai na ekita abrantie ene omo yes omo hwe eye hwehwemu no na ese na dwuma wo ya no ntini police for enso ato ede amanchire na wo mo de ne kwa akogina emra ano Adanse South District received 10,000 nkokwa nketenkete to help improve livelihoods ese Yewra Mahama ono so ne police ode ba yeso obeboa amakuayo etimi abusi ne nkokwa nketenkete no na Adanse South District no yeso wo mo so chefa no nsa aka no ejeso assembly distribute startup equipment to disabled persons wono mo a yenua no mo ne ya papa no yabusuafo ya won so no wo honam akwa baabi atechema so yade a wo kyerɛ sɛ joso kropon bedwa no etimi aboa mo akade bi a ombetimi de ahye ablabo asenka kwanka fridges ne bo ho betimi apamade obi won so betimi aton enema ne yebie container kakra bi de ama no ye store kakra kakra no so nsem no yade a eda hase nom kaza fe to so enso so big pushes structures aside for Takoradi Cape Coast Road dualization. There's a Takoradi any Cape Coast quantum se ne wonom AC by mo no wo kyerɛ sɛ enema ekoso ewo big push na mampanyi di abase ba beboa na bibia so etimi akoye wo ya kwan ahodo ya tete apansam na wiewie se adanko ne edu no bibia so etimi akoye kratafe to so nso ho na mede etu apo o kyerɛ sɛ hope rises in Axim as sea defense project promises safety and jobs na kyerɛ sɛ sania Axim epo bambo na se ne pempim to ya wo se dwumedie ya wo didi aboase be ya epo asoche ne bo a enkodi nsamone wa adehye ya wonum tete mpotam ho no enso na eni wonum awu no wo mu esi pempim bi project no ekoso sea defense project no kyerɛ ba beboa ma bambo ho nsem no akoye di ama adehye at the same time asa biebie nwuma sanse ne awonum ye na edan ya kromafo no wo mbefa bie adwuma na etimi aboa won so asetena we ene ensem kakra ya chronicle the obokrata and by na 2 Corinthians 11:14 ya wode eba ye na pam wo se mamenka wono de o say and no wonder for Satan himself masquerades as an angel of light na enye nwanwa if he said Satan no ampo edane ne ho se hanbofo entie no ano no entie wo krata na chi no krata na chi no na me say we say please dispatch a Trojan horse the meka ho asem wo krata fa to so miensa se abrantie no wo ba ne mfonyi da young guy yo wonyini kola wo shada be ese wo be wo ba na ese wo de yesi abo beka wa na free won to mem abontin su ni benya wo kwan atwa wo mpo a na free de mani aka kire no abo beka wa free ntoma muti we na se wo be ye house help e dia ma wonim se wo be ye oboafo no we say adane huruye wo hu no na wo kekaw enti e ma ye ni na ho sanse nipa bi wo ho a wo mu ye wolves enso wo the sheepskin e na akata won ho nipa bi wo ho a wo mu ye abonsanfo na so bebo ablabo mu se haibofo no e ho kokobo ena Krata Chronicle 2 Corinthians chapter 11:14 was saying no wonder for Satan himself masquerades as an angel of light. Benyansa fo ebu ni be yan kana so bi ahwe ne ho so ye. Mo nipa bi ekobra. Wo mo ba homa no so deda. 0260
1960-64 0260196065 ebere naso unya bowura mu a afidie na wutie firi so no wayɛ adeɛ pa se wutie sompa na emo ya no wadwom no sɛ de be ya yebetimi ate wo nka yie udi ne bia wo frefi Opani lipacho omote sei nyame ahu ye mobo aka oni wa mampani so dia mobe aboami anope amseme hutime wa mso maka yenti wa no pay obiri nti tia bere no mame na mentia ju asamai oko communication asamai policy commission usabna wo bojuma nakopo enka no ho ametia na mpementi akuga eke kufa yeku ana me amechema tu sojare nakopo nka mo wati kuja do konya mishra openi yebeda excellency Jadamani Mahamaki oni ato forces eye koku board iwo eye randiadi ona bu fu twampo funum omakwatena se atuatu agene ekwan ya ombe faso a ombe pesika no omde atuakuafo ka ekyose owa badaye owa humobro owa tima obeye biara ede atuomka we na kyose abampapa aba apart from dollar every year under from petrol eba from petrol say ampa ye wa to abapa enye nsanso papa omunkoso anye ni matase SOMPA FM my Ghana mo mo hwani ababi etwa mi ne boni ombedi ye e ka ma batu kogo board amensen nsanso boni we kwofo no mo mo hwe no mo nyanto to ye pa no a efa mo my Ghana na my Ghana enye krabere obi meto aso obi to aso obi gina so deda udi ne bia o frefi Good morning. Good morning, sir. Your fellow Koko team, Kata 37. Sompa 37, quoting Yentio. Yo, I found Mamintia, mobile, Mapa, Mamintia, in Abaco, Siaguadi. Mamintia, Moduma, Fruna, Mintia, and Pippin Pen for Deva John Body, and his house commission. I'm a pair there. I was easy for one and better no more Kasaka class. Now, me can't you say, I was easy, make Kasaka be a Martina hopping. By election, Miss Lemus, for 24 years, Amatu Obama NDC. You must have to say. For 24 years, Amatu Obama NDC, sanitation, it is a by election for Twaba, and NDC, the Bowen Chamber, Baba Jama, Bowen Chamber, Obama, and Bucha, Baba Jama, Mimoto way. Baba Jama, Bowen Chamber, Obama, and Bucha, we send me 32 inches away because she away means. I want a memo, a sanitary pad, airway, Satania, Baba Jama, Farmer, what, Twaba Fatiano, when it be better be a mouth. Once I never bad Yamrano. You want Pamamudia, Mamon Twabanama, and this Montun Jam, Namon Twabanama, Nipa, and this is not a Bisono, and a bit Nabuamo. That the 24 years and this other 24 years and this is Bia Mamma, Montwaban Fanso, MPP, and number of Puntu, Eva Marcos on that. Wouldn't be our freefy. APAM DADAA in car, my son, who is from Cantamanto Market. Accra, Ghana. Oh, boy, into you, but you're there. Yamia, who are mobile. You made the Obrempone, Jerry. Actually, Jerry said, no, no, Jerry, who are all for me. We are done, Papa. Oh, you. You, any Jerry after me. You, I bring tea. You can organize a procura or a banker or be able to decay. What Jaco, let's tell me. Why only what Jaco is going to be a home, the wing, on one echo, but I can't put the position. APAM DADAA, Ghana, I tell you, I know you may be able to Papa. Papa Jama, Baba Jama, and you're coming Yanka. When the MP, I could hear and pay me, you know. That's why I hear ambassador, Nigeria. Ibadaya zanzo he ufiri hwaba obi ewu awa yawa asonima ufiri hwaba jawa yina to ye ni bre na yawa mesra ayawa sofo SOMPA FM o bantia no no ye ni bre papa o hu mremo o fa ku te amremo ene so mi yanka ya de Ghana ha dey ene ai kaza ma ya de onye hu ene o ye nyina ba o mi ande to ye God for you let the dinner and yet the people be a devil on you and then they do so crack on Caswa like as the BMA light up and then the Caswa may buy Tennessee may buy Ghana
What was inflation come from? Who knew me okay cat? About that don't transfer baba. Obu oso de da. Udi ni bia ofrefi. Good morning, sir. Good morning. The patcher do the Tema. Do the enti free tema. I no pay me patcher pim was the American channel. Obi prayer. Yes, about the chat man for the uncle for that they pay for. I said delay number 2. Obi fena the wallet swap. Or do wallet so or do radio no cry. And I so be somewhere. Mo. Yeah, that's it. I know dear. Udi ni bia ofrefi. Where you need about stuff for my domain? So for my domain enti o. Where you need about stuff for my domain? So for my uche o ho. Yo, we have a man, penny more than come honorable maybe so consume. Na men country, dear and I force. So because na TV so on the radio so. No custom, no more pemunchi. Yeah, fat pick up. And no police 4,000 and going to penny fee. And concord one same boom when you see and to 2 name move a Sabasan and the canon. So look at customer we buy Tineba. No, Bisano. No, I chrim, Mamma no coffee that you hear our friend. Now, the way Covinga are all Janiaco Hemogana has it. Because I'm near Chay. What any one of the animals of evidence you or their mom. I didn't necessarily tell man about my dear. And power and say, would they one? Your best and change the moment. Yes, I didn't. Yes, I don't be and or children to the veil. We never morning and need you. When you made to us so. We didn't be our free fee. Eben Quabian, I want to send me your bema. Yamia, we are more baby. Yet I am coupons to saw boy now. Mama, me acquaint you, Mamma, me empty. Honorable Little Masluga, none of it. Naminchia Honorable Edmond Agbo. Guys, MC, Yankopon Canon, my power. Namin Cancher delegate for Mr. Osman, aka the Dewa about the Sarah, and a bit me Honorable Little Masluga, may I just see to make many dua, whom I am finding question for my Naminchia. Mr. Jasper of Tema West, the incoming chairman of Newsweek Mama, Leia, in a maintaining seat in Amai. Minya Bema, Nestre. You see, ye Ghana for my money may be a MPP 4 year. I saw my yen twas. Nestre National Bureau Investigation for Papa no Akokan. One kill you. And on church, a young fan in Coede, and was Shagga doing negotiation and bush. And yet, please, Mamma said, or Mampenny, your mamma, Mamu, yes, Ram. Say, NIBO, say, BNI, international, yes, Ram. A mamma papa, I could see it. I said, yeah, my young on the more 4 by the canyon. Maybe do a Mayan snatching mention high chance because it's only a diabolic. If you any cocoa issue, you can't say, you have one you tell them, no one, and then you know, honorable upon Kruma, heading Aqua share MP before executive, so we have cocoa, we have read your number from no bit to say, and that could have one. Why you never been checked? That's it, and oh dear, Obrason, we didn't be our free fee. APAM DADAA. Mura. Where they should conquer a capia phobia, Cantamanto. Cantamanto Boca Cafia. Oh, you want the money on 5 ball. Che free from my young night, you. Mo. And then when they move my come idea. I can buy the anchor. Can a memo can capa, can get. Then so that when I'm not a romantic. I mean, here, a papa watch Yako or Banesha Chairman. Stop young Mohammed or Bauma organizer. Yes, Kudia, General Secretary, Abanga, National Organizer, and I mean, here, Almighty Dr. Mahmoud Baumia. Tell them, Lilia, Ebe, Kasabi said, yeah, Omongo for me, Yama, Yadi, Ekikawa, and the Kawan, the Ebe, and one that they most of the will amount to be for our door. Among to be brave with the home. Obicasa, as a cooking cancer, or buy all kinds of Asamo, Uncantiama, and Comamunti, with the American GP,
be mu suba na mo ba and this mo na mo de langa de bai mo na mo de galamse for ba to trust them because o ma pe you si sranka e pa to trust them na na ma wa ti anya wa say bia mo ba ben bia mutimi ya mo pe dia ma emre no eni nka so o e be one on kasa asimu e chacha wona fi mi 2028 emre pa de ba re no almost o ma pe ya le koko no ono ai le woni o ma trade le just last year e be o to koko DDS adenti ana apia wo nko amwa kasa what trade say ate na amegwe no kasa amegwe ni mo na ide ha that's obre na so udin bia ofrefi akafia kwa jeni mosuaba mo ajeni mo enko yo mechiakia munyina na no pay yo mamoduma ano pa misaka dia menchia enka me national chairman de kankambodu papa woni mkasa se motuma no a obagia aduma ni Chris Lord onzo ba for you organizer na head ya Safia Mohammed for national women organizer yo dia mi kan and onzo be meeting me da we want me twatu ama yen yo say na ye twatu ama me anya dia metua abampapa aba omonga zentu omoka na adinti no mbaso mo frega na fo no mo kasa menti ase o mo baso mo tikoko no so ana so mbaso mutum no mo na ko gina wono no mo kasa me wezi me masisi wezi me masabindi ekuafo mo tiso no mo amompene kanu mkaze mbutu mo mbutu eze kanu a mo ya yisem dodo what ya sie mo dia troni na da na abaji won ekuafo brebre na mkana fo so masu ya mo te ebinum ani ya to na zemo kuma suma na ya da mo mo so amani amu kumu ndi ekuafo ndi omo amupe ena o makoto aba bone no mo kire wo ndi zimde ya betumo tie betisu o mo ni wo mo mi nu asemu a ndi sai na obaye na de me emfa me ho na me mere ho so baba me da se udin bia ofrefi da from aban mi kasa fra asaman de aban inti mi fra asaman na mo ti se nyame adom yete ase ya sonsompa mo na menchia NDC quality na menchia mi boss Kenebua non-boss operation director Mumbua in central for Mumbua non-boss for mun support mu akufu adota mu support na so ankosi aga wentimi anku aban ba ye omutu ana mo mun support non-boss for na yanku illegal miners yan ni omunku ntokane yan prevent a river bodies in your forest reserve opening MPP for me see the Ghana 40 mimma omu akonya pa mo musaba abemu bimu a na kete ni nimde ayen Ghana for nkrofo we ewudi ni kronu katazi se proye enyema basa nkrofo we be je wo 8 years wo my we mu hwe de mi bra e be ka ye de ye nsusosu ade ni nya ye NDC for ye be ka ni place nye nti BNI for Mundai sa Rainbow Sky amudi titi nkrofo ye nyawe ye democracy mu MPP for no mun believe in democracy uko kasa na ya betu NDC yentisa nti omujai omuno nka omadin na Jamaica ni sehwe koko sector koko fo akuafo amutiemi anope MPP for sikana omudi betua mo montua mu ka omuja okoye sikanu no muchema huntumi mu ewa awodi contract ni adima akpalu mujiji sikedi ya omanye djuma contract ya dima omunyiro montinyai musika da onewo nti munya abutre ye NDC aban no na isese that's it eno de udin bia ofrefi no nyame aso bi nka wo no pa we anka won so eso na kasa efo enko brother eru akupa o ipacho iwo den e wa reho reho kam pa na mikasa ni sira usa iwo fa bi transport session dadi boye koko ni wa pa o ti ni sa so beti ga owo bu si ani man na ti o fa mo wa ya o yo tra ne e tem na ti se ja ye ti man pa o ni ni bag na no don be di kraye adi ti si pa sa a ye tna so ga na ha obi atu koko bu tna na na ku ni ni ya si ko akọ tna so ko ta ma o be tna o se na ku so
ya busa na kokoro ye 95 million you know the mu pa paper le ma 70,000 65,000 everybody saying and then kokoro fu adani ani part of shusing and you unya shina sa be no kan say unya shima wo sia wo no kofu over isi abere mani unya shima wo sia wo no kofu wanya hwe ama wase a wo mo no kro no enu na bika nya mi shira wo papa medase efu eno de udie ne bia ofrefi good morning boss good morning sir papa minti you minim se madala utunu amini wadala ye de lie na sa wo ye made mankasa unless we complain na abuche nu a otu we ntita enso ne ma san the same number from 2 times one fa enso se depend like so there what picking chaso sir o pebe for la dia ka o bredon so kwa na ekwe o ba ye ya de sa mpacho mi hu number o mina me di number before studio line na wafre nti mi hu no number nti o de kasane enko aban papa bana bibia be papa no ebi di ama ma se me bi ankoso yie ori bon wo na be take me wo be hwe nsi yie me ka kiro wo enyo na ahwe me ka kiro wo back wa sem na ma take me and a boss so bi be ka asem ekwa ma mo bi me bobo video ni pay ba wa bo ebeji sa akadia for so wa bo ebeji sa enye fine mani kana asem ya ntakini pa wo ba bia NGC for fine ba me ma attack personality what it e ka simply for more boa me nka you come back ko seta no wo be discuss me interview ma mo landi adina di be mo ba chief executive for mo ta asem so e se mo de call attention na on prosecutor mo tituo ma ko fanya anu e kata China de be ya mu de bia sa mo NZ minister CEO for no we fire mo sa idafi mo udini bia ofrefi hello udini bia ofrefi hello udini bia ofrefi o boss la dane fi o ka so pacho nti Africa so yo boss ya ngo ko shira mu ni majuma pa mo papa ye ti o mai mo hanze ni mo ri ko so ko afo ọmọdún kúkú mo ti pẹ̀lú ma ṣe mọ́ mú nǹkan nǹkan abidjan ẹni àbíadé nkọ̀tọ́ mo tọ́ soso a mo mọ èzìká soso a mo mọ ẹ̀ ìyẹ̀wò ìyẹn mo yẹ ẹ̀nà tuntun àti tirẹ̀ pàtó yà mo tirẹ̀ níbi amọ́ta àyí àjàn píà ẹni bọ́m̀bù ẹkú òdì fìyè wà á yẹ dẹ̀yìn tọ́kọ́ kẹsàn-án ẹni wọ́n bọ́ sẹ́nu ẹni wọ́n yẹ àṣẹ mu ni mu òdì fún a yẹ wọ́n kìlọ̀ so. Bọ́ọ̀bù náà jẹ́ ní pí àlẹ́sẹ̀ kan àwọn ọdí kóòlù fi ọkọ̀ bọ́ọ̀lù sí ẹ̀jẹ̀ nǹkan so bẹ́ẹ̀ ni mo yẹ fúri mú. Mo ń kẹ́ni yẹ̀ o, yẹ̀mí ọwọ́ yẹn ní nǹkan so. Pápá ni wọ́n yẹ dẹ̀yìn. Ẹ̀dí wọ̀ ẹ̀ kó ọkọ̀ ń bẹ tí àwọn kan lọ. Láńdí ẹ̀bí omi ẹ̀kọ́ kó òkúra dà. Ọkọ̀ kòkó fún àwọn òkìtàkọ̀nyá. Àfúnà mi ẹ̀kọ́ òkìtàkọ̀nyá nìkan. Yẹ̀mí yẹn ló wọ̀ yẹn. Ẹ̀dí yẹ̀mí yẹn. NDC fọ́kọ̀ ẹ̀sìn ní free education mú kóbi o. Ìjọba kàtàkọ̀ yẹn ń sè. Ọ̀tẹ̀ wọn fura. Obi a ọyẹ program no ọhún ni ọwọ́ fẹ́ mo kọ́ school free education mo kọ́ bi ma pọ́n òní yẹn mi ní ẹjọ́ wa. Toa so saa na wo nso woba mu a wo dem deda 0260196064 udi ne bia ofrefi. Good morning sir. Your family Prince kasa free hen It's Lugon yanko Mami pinche ka sema anu juma pawe abuchi bi chano yensle yenfa pa bonta amechi na ejuma pa yakopon da dumuno no a oye no ewadin buano na nyuma bonya MPP for beye ya omda so man no onhihye oman iye na obi di 8 years abesa man obi to fa 1 year 1 month and 28 enti gan for winya botre ema John Dramani Mahama no oyaji yi obi sisi
because ọbaa no mo amu say maso ayede atete abafam bo blank 10,004 40 million and so 300 400 then I pay bill if e duane ebuka kakra e ko ewie mo mai mama 4 years into the month kokoko akuafo e yes akufa Dubai no two from 475 equal 3,000 no 3,100 ahim o trust years into the month to na say 4 years no say yan two ankwasa 50,000 na 50,000 na o de month to abantia and this aban mama mu say on the car oye into akuafo ye slemo montobo na ohebon but un say no be ka say fi akoye no eyo hembo buy wasa abako sa wasa sa le boy onu a ohebon oni na ewu no medase ena odie udi ni bia ofrefi good morning pa jo SOMPA kasuani ofaze kentiu mumpo mu kisai ya me hu ya mobo na se de ya na frɛ na yɛ din kakra kafra but all the same no kura na nya din because se mi wo ho na wo hɛ ne yanka ya be Rambo Star Openi meaning the winning Ghana history kakra about cocoa. Netoni ni chia. Neto. Ani chia for cap. The winning history kakra about it. The whole Ghana history ni cocoa neto. Eni ni chia the melkura for. This is the second government here. Ontu chia cocoa for ka wato cocoa. First, man. No ntia otokoko ontiaka enu ka hu bi na rolling de ebufu ebe tu ho ka ta rolling star no ne ko nwire mu koso akoko yeah na di ba koko said because won ti ntiaka na mahama papa oka the my government ho no ne papa kan the my government ho na ti wuye nti mo mu nti ni akoko wo kana ma rolling be ye second coup edi tuli ma government edi tuli so enti enya wonwa se we atenye awo no no aye president enya wonwa kra obi nto aso obi wo so kra deda odin bia ofrefi hello SOMPA ema katuapa o oje ema katuapa enyo na trend so trend thank you Actually, yeah, who never play a travel room. Yeah, SOMPA. That's okay, I got it now. If I'm do the do, uncle. Yeah, Cinciano, may come out. And this number be now, Marty. Yeah, 40 waters, no. 10, 24, 28, no. Yes, you're back to different side. Say, I have trouble, one delegate and this people delegate you know one catch one to abana when you were paying for that see one him mama for fridge medinsi ana yenko hwe Facebook messages no eno achi na yasanso asode ede ha ahye ofofronsa na mo nkan hunu se enamaba so na botete wotwa su na odura soja anopei time heba mixture Dr. Tafri Jedro no a ne na namoso no daye na etu malaria ase kura efiri nipadua mu no e kan ye ho e na ye ba wo nchen de nkrata no mu nsem na nsem hodo a ehia wo man yi etwetwere bi no mbo na ebu wo maso ye de som wo no echeche ba mixture no e kan ho na capsules anopa ye kan foma eno e ye du papa e be boost immune no ama wanya ahoden e de akonti anyarewo a enenam ye tetara haban so adane da yesana ho 0244 417 669 wonma homa no na anope end time homeopathic clinic Dr. Dubu atene Dr. Kwaten frɛ menim ba bia wonam na yare ben ene wo nchen ka ho na tutumrika na fe wonso one wo momwe ene ye kronoma bohia asantemamu ena fe wo mo a e won kran nyina nso shell signboard wo pese won SOMPA di nkomo unya ya nka wodwatonde no ye bo ho dawuro te se de ye bo endpoint de
te sɛ de yɛbɔ 2074 deɛ te sɛ de yɛka promasido wɔ mu yɔm vita yi ho asɛm a ɛne ahoma no yɛ 053 18 86 216 053 18 86 216 na saa ahoma yi no wobɛtumi awɔ sɔpe ɛhɔ a wobɛtumi ayɛ voice note de afa hɔ SMS wode fa hɔ a wɔmbɛkenkan chat biara afei wofrɛ mpo no wɔamfa wɔmbɛsa afrɛ na nkɔmmɔko a na apɛ sɛ ɔne wɔndie no wone wɔmadi no fɛfɛɛfɛ ɛne no kwan a wobɛtumi afa so ɛne sɔmpa anante yɔmvita ne deɛ yɛ nkora nnuane FD agye atom promasidofoɔ na de aba baabi a ɛtɔ adeɛ biara ebi wɔ hɔ anopa mekamfo de ma wo sciatica commandant no sciatica pesetters no ɛne wɔn mu a abɛn wɔ nipa hwehwɛmu mu etimi hwɛ mogya mu hunu yadeɛ ne na mogya nom na wɔn mo de aduru a etu yadeɛ ase ɛma wɔ no 21st clinic tantra herana bat no ɛyɛ nkran ha tena ɛkɛse ne butuo anopa yi kan hokɔ Dr. Sisters ne dɔm o yɛ adwuma obonkwa no so ɛno ɛka soa ɛhɔ nso wonse ka wɔn ɛna afei Roma soda na chipɛ tema ɛhɔ nso yɛ wɔ hɔ ɛyɛ adwuma enkura bata eburu dunum o mai mu ba bia sunwane teaching hospital first gate ɛna afei children's park nkyɛn hɔ Presby bank ne nhwɛ ne mu enkura nsa techiman no GM bank dandada no sunya akwa so ɛhɔ nso wɔ mo hɔ oboase go so brekum hemfa ba bia 0540 311 311 woma homa na ensu a wokasa kura emma kasa amfono wo kasa natural mineral water ensu a wonomu a entram wo kasa natural mineral water eno no de wo madanda so yie ewo sachet ewo ntom ewo adaba mu na esan so ekura ewo baabia entito nsafre wo back hospital echi ewo taifa eho na wo mo wo wada amanti no ye ba won chen wo media no so majo yenko okay Dr. Bawumiaba na chese na ekua mo aboaten eno no Ablekuma Central en wodi we efrie wo say President Mahame yesra wo say tua kokko ekuafo ne ka na wo ba ye wo be share wo mo bo heaven on earth enti na wo mo to abama wo sisi ano enime mo ayeden wo say enchia enkoma adwen kese Jombo adu incoming MPP national chairman en wodi aba ajiudin na nadwomo edifri enkranza Osi na we no animal communication. Say where did we go wrong as a country? Osi na Ghana hanum say ase atentren no ayenyimu yenimu wa na yebedi ama na wuni hwe ni tro obotom de ene na sa justice ne ho asem na ye ka no bia wono so na dwenkyere eno no enti ma memfa Facebook no ensi hanum say na menye me birthday wishes bi. Okay. We no Jeremiah Simpson and the buy was say if we praise God sorry penny ho na we your birthday sonko eko ediama Elder Douglas Ahemfo Elder Douglas Ahemfo Church of Pentecost North Kanishi English Assembly was say nyame enye wakoma so ade nyina emaw na wo ma won hihye nyina su enimu was say wo ma awoda pa nyame ensure Elder Douglas Ahemfo or no ne birthday eno no ena aha wona na woda ye Facebook page no eso no ena enenso eye Bernard Kweku Mreku birthday mpacho yellow no aha Bernard Mreku okay oyen sentro ni sheka so ho no mu baby Obatampa radio enti Kweku anopai nyame ensha opa na wanya okese Oma disi yi enema nkoye wayi masutire dada se wunya lady bi o ye kama bi pa wo hu abete wase I'll put the ring on it. Oh okay. Tinyamenya na kuma so ade tinyamenya na kuma so ade emfama no na bibia intimi nkonkan bibia wo hye bia mechia wa no pay ema happy birthday enna the etwato ni free Erika nan ho ye central regional correspondent wo se ene ye ni nua kuma birthday ye friend Alfred Anan enti wo sre nyankopon ho adom de mawo
se apono ebetimi apiepie na wo hemfonyi na da Facebook no kuratim sa abrante no ne nan kapa enti football ne de wo se ni nua ne pe ball okay enti obompa ye say nyame bema ni dreams no abam ko esi a football ne de emu ode enti Alfred Anan yema happy birthday enti apam me mawie me de no wa hasi mame boa we say so a birthday wish so non ko ya a free dicta event ho okay na o say yema Mrs. Abigail Kulak also known as Bobby our Cyprus Oni Ghana our Cyprus okay a happy glorious birthday also nyankopon ko so ensure no tintim wanam ase Raden rapio with his protection na on crowd se be ya ho emasem also ono ayede bibihye ne nsa ebi mfiri mu no onyankopon ne nsem na wo kra wo nipadua ne osunsum nyina de ne ayewa wo dai wo de ehye Erade ntre wa hye mu na wontintim wanase ene wa brabo etise duesi esubonten ho obo ahan empo de biara da no ma wo so enkoso amra faso etise abe ene ho mpempena de emfama wabusua na afen so wayonkofo wadofo ene ewiase nyina da oso odo papa penti no Kulak Abigail ya yesan efre Bobby Cyprus na wo a happy glorious birthday to you dicta event say odo pa ye na yenchi ewiase nyina apam wiase nyina ajo so na anope ye kona fe ye de enyom papa to so saa kosise Prophet Dr. Kofioduro Betenase na fe second service no ye de asombo eba na sa de kanto nse sompa na trend enti enko abra wona sompa nante baby enam bia no na wonso waka ho bi triple man ni wote esquire nka ene yabre watia afi night camp for no yewra tony BITMISE wo de enko media no so enti se wo be talk no so akokasa